Murungamiri wa ritingugi obisine ya Governor Julius Mbijewe na ugete nkiama EACC neguchonko na kambuni imwe iria kuringithanwa na ungumania mwakene jwa ngirijiri 21 na ngirijiri 22. Mbijewe akiaria na ameneretie musiasa mithikali ntori ni miari yewe ya kuga ibaitire milioni igana seneti kenda kawira engwa miari ire gwa timbaru ni akiama bani udon na siasa bangi miro. Muthuri Muriuki ari na ripoti tariria. Mutongiria wandiko obisine bwa Gavana no Dr. Julius Mbijewe augite ati rwari rukwarirwa rwakugati ko mbita cyatumikire nikenda kwita kawira mongaza kitine kya Gavana augite botu bauma nonto kintu kire gitegairwa ne rwari rureti ketharu na inya onto bubu ne bwathithikire kira gitegairwa mbiti in the county assembly parliament kana senate ne strength ya issues iria serious ntato yuchi kugira ndene emotion ile chino litoba kuomba kwanya muntu ikyo gitagairwa nankalika na ria twari senate no ntunyati twa witness re mantu ya kendi wetu in the senate kura igo itakuringwa. I think there are than 4 issues iria senators bonekane ba inge bakiomba kuwatanira na issues ile cia arrest kuma the county assembly. So basically kila gituma leta mandu impeachment na issues ile cia arrest na ulitobwachio Nguruki Mbijewe akiwati ni uma rwangiro korona ngukumo itete mabisa kuvoma bameru kuthaba kithojwa indaruga mabdebe kuthojwa ni mwaka jwa ngirijire 21 mwaka jwa ngirijire 22. Yes, ikwetherita kwira litungo gebeto bombeta kwithira bagita ku record statement, and of course mulitungo ya ku record statement akabinyake no gaka na ontobonge, but then the investigating agency ya ina doubt nonto fulani eja go find out na is important is goes to record mando ya kwa investigated ija 2021 2022, the year between 2021 and 2022 hiyo kwa investigated by the EACC regarding maybe some companies tiaritete nguge penda kumenya kwa ina conflict of interest kana yatagwa karakari aranguruki ugite na kumyate ni uma mutuma ketho kibingwa ni baba ingigitine kya Gavana na ngugisho ni chikezo chitegerwa na kirai kwendekana cia ikiringwa performance ya Gavana Mutumari. Is it worthy or not? That is what people look at. And Miwaya is still the chief of staff in Bonete for the last 9 months. Gavana edira alengo gene ale in office he has performed. Nikiko tuma ateni penya kwa wazawandi yote tukana performete. So I would not appeal that tugeta mandu ya siasa tugeta kienne kwa rianto betu tuka insight kana twali mantu yomba kuleta ndoa at all. Apana imantu yomba kwitha kwina ukiri komba kwitha kwina siasa ite kwina na marumani siasa ite kondokia muntu uri onge na siasa ite kuleta ndoa at all in the whole of the county. Onto bubu bakigwatwa na siasa kathomba babetha bakimeneria mubangane munene wa kama kadisipi no mithikali ntori kumania rwari rwawe no kwenda kweja kuga no kwenda kura cia Meru kenda wa Gavana ya wao ogwo tebwira kwa Gavana wa Meru no nto wengwa rieto ria kurite theri kiria Meru na kiria antu ba Kenya mbere akwera kura 80% ende mbori kachi okoya kura 80% ringi kanombu okoya okona akona itera woye tembe uchoke wonge lingi wani eyori ngwende omurionko mithika ontoborombo kwera bauma nanga kwera etagenyosi obwatora akaguma genyosi okona atena njwire yange yonthe mithika akorongocia ikwethira atombere kuthingatia na manto jara astangi na Georgia thatu ija approverwe nengo ko gwethira kwimbeca wa beca Meru turenda ugi bao na obane beta ya chiae na kana twere jagwa no reo kiri urokuga no nenkere bora bwanenkanire sikiziritas bau ikoromba mithika uma reo twere no turukwenda gutwonia gutigitigia siasa tha iya ntu bomba gwitikikwa turenda twere ugo renda kuromba gititu gwitikia atia. Muthuri Muriuki wa TV Muthuri Kangangi.